Poliglotski način. Učite se več jezikov hkrati. Tema lekcije. Kuhinjski pribor. Krožnik. A plate. El plato. L'assiette. Der Teller. Skleda. A bowl. El cuenco. Le bol. Die Schüssel. Skodelica. A cup. La taza. La tasse. Die Tasse. Lonček. A mug. La taza grande. Le mug. Der Becher. Kozarec. A glass. El vaso. Le verre. Das Glas. Krožniček. A saucer. El platillo. La soucoupe. Die Untertasse. Vilice. A fork. El tenedor. La fourchette. Die Gabel. Žlica. A spoon. La cuchara. La cuillère. Der Löffel. Čajna žlička. A teaspoon. La cucharilla. La cuillère à café. Der Teelöffel. Jedilna žlica. A tablespoon. La cuchara sopera. La cuillère à soupe. Der Esslöffel. Naš. A knife. El cuchillo.
Le couteau. Das Messer. Nož za maslo. A butter knife. El cuchillo de mantequilla. Le couteau à beurre. Das Buttermesser. Jedilne palčke. A pair of chopsticks. Los palillos. Les baguettes. Die Essstäbchen. Prtiček. A napkin. La servilleta. La serviette. Die Serviette. Podstavek za krožnik. A placemat. El mantel individual. Le set de table. Das Platzdeckchen. Prt. A tablecloth. El mantel. La nappe. Die Tischdecke. Lonec. A pot. La olla. La marmite. Der Topf. Ponev. A pan. La sartén. La poêle. Die Pfanne. Ponev za cvrtje. A frying pan. La sartén para freír. La poêle à frire. Die Bratpfanne. Kozica. A saucepan. El cazo. La casserole. Der Stieltopf. Pokrovka. A lid. La tapa. Le couvercle. Der Deckel. Kotliček. A kettle.
El hervidor. La bouilloire. Der Wasserkessel. Čajnik. A teapot. La tetera. La théière. Die Teekanne. Vrč. A pitcher. La jarra. Le pichet. Der Krug. Pladenj. A tray. La bandeja. Le plateau. Das Tablett. Servirna skleda. A serving bowl. El cuenco para servir. Le saladier. Die Servierschüssel. Servirna žlica. A serving spoon. La cuchara de servir. La cuillère de service. Der Servierlöffel. Deska za rezanje. A cutting board. La tabla de cortar. La planche à découper. Das Schneidebrett. Lupilec. A peeler. El pelador. L'éplucheur. Der Sparscheller. Strgalnik. A grater. El rallador. La râpe. Die Reibe. Na Flashcards Luna je na voljo več kot 180 tematskih kompletov, 6 pa se lahko učite več jezikov hkrati v katerikoli kombinaciji, ki jo izberete. Skenirajte QR kodo, odprite ta komplet in sestavite svojo kombinacijo jezikov.